Standing out in the storm, taking a selfie. Now I'm going live. There's got to be a global approach to this because we live this planet's not very big. Right, but And there's so much of right? it. There's some people in some countries that are like, not interested. Sorry. Oh, you're lying. Gonna keep wheeling. Sorry, not interested. Gonna keep burning coal. And if Not there's, interested. I think there's economic incentive given how much more we are all connected as countries in the world because of our economies. You know, I think it gets harder and harder if you know, countries. We use the freeway. Greenfield again. Traffic. Thanks, Cece. My husband is driving. So is Greenfield still one lane? Yeah.
you sa tamsak, Ate Rhea. Hi there, admin. Wow, it's snowing, huh? I'm sure you do. Visit us here sometime. Wala tingal ito nangawala day oy. Grabe pug mawala. Flower shops. There's a lot of people in there. Na pariha jud ta. Bawal pa muli. Og blue card holder. Dili pa. Wala pa ko ka paduwal. Hala. Natanggong siya dito di ay sa Pinas. Lockdown bagyapon ang Cebu. Uli-uli.
Di biya pod lalim og mingawon ta. Padulong mi uli, gikuha kong mark sa trabahoan. As always. Hi, honey. Ning kakay po day, panrabaho, kabalo na ka. Temporary naman po na imo ha. Nagka-timing man sad ko nga wala ka shutdown amo akong gitrabahoan. So far, so good. Ako ka-shutdown dahil may katong pagbago pa nagsugod ang, na, pandemic. So traffic. Naman po ipang gasto ba ya? Anong kapoy man? Kapoy standby. Laay. Baghoan pa nag-drive ng mga driver nga rin kay kalit lang uwan. I mean, basta mo uwan. Oops. We just get caught. Baan lang sa taan eh. Tawagi day. Busy po darling. Trabaho. Ano pa yung mga bata. Kusog juday. Nawa ako abliham bintana. Can I open the window? Why, you what? Just a little bit. I cannot open it. Good luck. Lagi. Yeah. Ate Rhea said, please drive safely. Thank you, Ate Rhea. Oh, mahangin din. Lagi.
Na blurry di ay. Pang WH dahil dila na ako na-delete. First time na ako na live sa ako ang cellphone ba. Mo ni akong giapas. May klaro de pang signal de hinay. Uwan mang good pod. You know na. Oops. Yeah, huwag man ganing sa ko mag-live. But, you know, kinahanglan ba ya? I should do it soon. Kaduhan ako naka-silent. Da, perti pang layo uy. As in. Lipay na kayo kung maka-live na ko sa akong cellphone. Gamit akong cellphone. Almost home. All white cars. Ooh, look at oops. Ano na nako. Aw. Wala man tingalin ako nako ni igora mo gusto na ako gi-click dahil wala pa na ako natarong ang kuan. Ang ako ang setting. Okay. Oops. Kasagbot. Abot na sila. Abot na. Oh, may pag-switch. Agnaw. Baby, can you please open the back gate? It's raining outside. Hmm. Katog now.
Matayin nga ka naman. Wala gabaha doon. Perting pagnawa. Barato ra dayo 79. Di ba? Kasi mas barato ra dira sa Nevada no. 6 billion. Ah. Bisag summer? Ah, okay. Mga kay pareho rin pag may bayaran kada buwan pero kung na yung masobra matigom siya din ato na mapakang sa kanang summer kay dagko magbayron og kurente diri ba sa summer. Okay. Bye-bye. Kung sa ningi off. Right. Sa ningi off. Okay.